Nivatonyeka Musumbi William Ruto syumwa mbuthu syukite akeethiwa aitwaiisya ndambuka sya uthukumi na Maendeeo ukamba ota undu withiitwe aithiuuka isioni ingi sya nthi ya Kenya kuvingua milati ya Maendeeo. Waumbulwa ni muandiki mukwatanithya wa kyama cha UDA na Muyumbe wa Mwala ingi Vincent Musyoka kana Kawaya waweta mawiyumbanisyo ma ndambuka ya Musumbi ukamba makambi wa kwambililia ukite uvandini wa mitiku ya kibwezi ya uthuloni wa sua kyathi kila kikatongwegwa ni Musumbi Ruto. Benjamin Mwaka nukuelesya. Ukamba omituki withiwa uikwata weni President William Ruto kwa ndambuka ya chuma kiima ya Maendeeo ota undu Musumbi withiitwe haika malembe tani ya langi unikwanana na muandiki mukwatanithya wa kyama cha UDA Muyumbe wa Mwala ingi Vincent Musyoka Kawaya waweta savali ya mbea ya Musumbi ukamba ni sikukuni ya uvandu wa mito wa kwambililia ukite kuya kibwezi cha uthuloni wa sua ni kaunti ya Makueni. First of all, nienda to welcome Musumbi katika kisio kitu cha ukamba Makueni Kibwezi West tubande miti, na this will be exercise ahead of another visit yake okwithwa aiyika development tour sio kamba undu monete Musumbi the different regions na mubango mitukini wakuka mithenya karibu thanthatu ukamba wiwoka akomela ukamba na athikila kaunti ya minenge mithenya ya to discuss maundu ma development. So tuone visit ya ubanda miti ta an advance ya visit isu cia kwika other developments. Kawaya ni waweta kunyuva kwa ukamba kwalanya sikukuu iyo uvandu wa miti nthini wa nthi ni mwoloto muswani enesa kuisianiwa na munao nza na maumu ala mumanitu na walukwa nzeve ala kwa miaka kauta mekumbilita ukamba. Ukamba ni should be the first target ya ubanda miti. Ni mwese issues ya climate, issues ya weather, they are directly linked na ubandi wa miti. Mbua mwalilikana tene mbua ya undu ya uanese ka uanesa before twanange environment yitu twaeleza teyekule cho ni chao kila twaekie kenda kwa benduka walilia pyobyo kila twaekie cha benduka ni kutema miti ba yundonge twaeka na ukamba ni one of the areas ila ina rampant cutting of trees kutilanga miti kubebya makaa, na this is a culture that must change. Kuyanana hingi na Muyumbe wa Mwala nikana ukamba nwaile kwa ilia isizothi uvandu wa miti kwa kutwika Musumbi na uvandu wa miti mingi ikono sionthe sya kaunti itatu sio kamba wakwambililia undu umwe na kusongo unambe na also wala mateuka Makueni Kibwezi West pala mai make sure kana ni mamu kama mabande miti muthenya wa Monday usetitwa side nundu wa kubanda miti na it is not business as usual. Ubandi wa miti can completely change our weather patterns to benefit. Kawaya na ula ndinu wa serikali yao yuno mukwatanithya wa kyama kila kiutongoini cha UDA na watetea uthukuma President William Ruto kuvikia oyu na ula kwiyo unai mbungeni kuutetea mbewa nthi pala wavuthisya mauneni matongo imole kukonya usumbi wa oyu na muno ateti kuma ilembetani ya ukamba. Kwa mundu kwasya Musumbi na address issue ya cost of living, I think ni very insincere. Niwe si visa nino niesito mwasya andu ama makomete mbunge siende na actually mundu angulete kengo na could be maybe this is one of the reasons mundu tona glaringly kwa makosa point mbingi na wetu ni Musumbi sia issue ya cost of living. Actually mundu la wasya kana Musumbi na address issue ya cost of living, no maybe mundu la lebdo tane thukesye kana o mischievous ukwenda ufurahisha to masupporta make kendo ne keno wanena na ni wize kindu chui kinge muno especially galikoni ya waiba metha measyo muno kwa kunena nundu mathikai makita kunena na wize kunena kwi rais bewa kwika asume kwa janda na address maina anenga ne suggestions sia kwa sia taika na isia ekona kenda tukamana what are the alternatives. Vilingwa mavoku mabamusini wa Ilovi nye nito wa Benjamin Mwaka.